Hola amigos, moje ime je Sofija. Ova je Tara, moja drugarica. Ona je izrađena i obojena od vune, od soka od šargarepe, od cvekle, od kore luka. Tara je glavna junakinja iz knjige Tara i čarobno drvo. To je ekološka bajka koja nas uči kako da napravimo svijet bez otpada. Stanovnici Stobojnih planina bore se za svijet da bude bez otpada. A Tara im pomaže u tome. Ona je prirodočitač, a to znači da može iz oblaka da pročita tugu prirode. I kad je shvati da je ugrožena, bori se za svijet. I preporučujem vam da čitate ovu knjigu Tara i čarobno drvo. Svi trebamo da budemo kao Tara, kao što je svako drvo čarobno, jer nam daje život.